Some Professor Ike Wala said, "Dear good year do sway." Me anim komo insha said ya pom dey mun some no etie na for fear day se wo pia kwa bontia me dofo ya show hu ye moni na ho pa sa won kwa ho hia ye ntinya de a de osun bi ni aweho bi abebro bi abrabom hyenkani obi a mo ko picnic mo ko beaches no obi a hye no hu ye ne mum wonya nko ba bi ade a ma station no enwa ya Adom TV fi say wazo ye sister Sunday ni group na de ampaye bedwa na nsa no baba no yebesa akokwa wunso ne yakwa akohwe ne yakoso ewo ho no paidie mo Dr. Michael Shermatin ewo ha kwadwo hu ya na family from C4C Homeopathic Hospital na yene ne babedi enkomo na afei ne yedidi ye ni nyina no ne ahwe ha o yebetimi abo ya pomodin no eho ban dog ya mo afihia pa ayi ma afi nkombeto afisa se na nkwa hoden wo ho amen edwuma ni gina na so ma ya pomodin pa so edase ho ayefe so adaroma na nkomo be na dapono so mbacho yo medase o de wadaroma minute ba ko pe ansa ye bedi nkomo no akwenya na me fan wish some special birthday for bia okay na ya kwa ye wo birthday you ho nti ka de man yanka ye be ya mo ye do pictures atoso enti se nye later after her no metumi aye send the nye man wise Sandra dog wo birthday wishes bi wo nti wadaroma quickly na member so Mrs. Josephine Owusu apia ono no me course mate wo University of Ghana Graduate School clinical management science student me ma happy birthday na oba esikuma odobin brakwaso a me ankasa me general secretary a ono esikuma odobin brakwa constituency no so me ma no happy birthday me and my sister Millicent Esidakon aguno odobin incoming woman organizer incoming assembly woman also me ma happy birthday Esther Bediako, woman organizer, Agunodo Bensumima, happy birthday. And a Miami no Patrick Oponche and a Benjamin Arthur. Mimamuyina, happy birthday. Mojo so, Teradim Fan be bring Kawan, Dania, Hofewumsa. Amen. Bapa chesing in Medebeba, Namunya no special, mammy. That's right. Yo, me that say, especially I wore a season like this, Nini and Aquacoya Adriani D. Ya walk with wo, ya ko beaches a whole do aquacoji and over the weekend, ya baby ya nam near dear and all that. It's all about the blood vessels. Blood vessels, no share hunam aqua nipadriana. I had to say entia hodo bia moja no edi mu efrusa na egumua hodo miensa ye wo arteries na arteries no and yesan wo veins and ye wo capillaries na arteries no eno no fa moja no edi free akoma ne nchen na veins no so edi moja no se di free akoma ne nchen na say eduane a wo bedi bia no esone eyesa eduane ne so na nia ehuhia na yebeka se eye healthy na se ehutew a akoma no ehia no veins no e de akoma akoma no na in between the arteries no any veins no nia eboa massage dwumedie no ekoso yie no eye nia yebeka se capillaries no na eno mehu se screen no omumfanto screen na eno na emu eta sisi yie nti obi wo ho se ho na koma bo pew otun se ne heartbeat no abnormal etumi ba na afide na ne so obi so ha koma no tumi ba na afide ni ti ye ne ya ase ye de like hammer b you better say have sided headache ye de hammer b aboniti anase eboniti obi wo krampo so ho a onya pains ewo ono ankasa nenim because eye entina moja no edimu efrusa no ebia na emu baby esi and there is a blockade somewhere say eba such blockade na mama no na one sha utuminya heart attack instantly obi also wa ye ejuma say out of stress ejuma ne stress inti one day I think enra minya story bia nipa no oti officer
eno de ni ti eto ne dex so eno ane wan sorry biom te say wa ye adwuma ma adwuma na bro na honde ne so eba sa wo the pressure eto eye this outreach aye di hu nkomo so wo the pressure to so awakoma ye bom 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 eno ene de eye ye kan say mojambro so ede eba ne ebeka say hypertension na enhwehwemu kire say stress eye one major factor ena enuanidie in priority no enuanidie ena edikan nti nia wobedi be anu say ye mojanam say ye srade aduane sam etumi forme certain particles nkete woni peduane mu aya meta ka say enye say unya sorry call ayaresabia prekopa na woda sorry ye ene ye diagnose say wenya mojambro so edidi wo mu ache esie wo mu ache eno na sisia no ebo okoko anase ede di se nia ese bibia nkoka papa enje chrede enti nia akwakoka no eno hunsunso anso ena me ene wo iye hunu in this particular season already na ebia we hypertensive that we manage for so many years akoy said that sorry eba na wa fedro na da sa unkwande na you are battling or managing with the issue also a woman ho but because of we didn't one sheni here na enije bre ebedu ewie no na afede akwakofa bibia enye debe eni se how na edeba na ahwonde ame ene wo yehia ne de asomo man Ghana no na sa honde no entumi mma enunti ena C4C ayaresabia ya bomoden eduemu akwakopie mu oman India formulate special drug eno ne ye BP4 no a special homeopathic drug all the way from Oman India Ghana Food and Drugs Authority so aje atumu and only here the support of your blood vessels. It supports your blood vessels. Until na me ene wo wunya enya akomamu problems. Wunya enya eye entinimu problems. Sometimes we now say bia we need so anansi to me echichi wenim. At times wonsa etumi yetichi. At times so utumu say otse numbness ewo wo 99 anase wo 9 mienu no wenia no is because of kwanya moja no edf sene nintu nentumi enkosa enti bomoden na eye C4C formulated homeopathic drug eye BP4 ya sheda ye wo man India and the onya real ones a wo didi a wo num nsuo ekoba any ejuma stress up and down ohia se wo de bebo ho ban ena woso a wo yare no so ye wo dosage a ye de ebema na ebetumi aboa o blood vessels no senia moja ne betumi edi efuruse na akoma no ebeje ne ho enu nti ena ehun se befre say ebia mepe edro we bi because ye nton we dro yare sabia oba na ye diagnose na ye hu say problem we ena ekoso ana say ebia o blood vessel rate ni to see na yehunia ye de be ma on yetumi di abo ho ban edua den na holiday bomoden ye be pon enimbre 5 o'clock me sorry me kwakotena se aye adwuma wherever you are is an opportunity bomoden na bra C4C homeopathic hospital Adenta SDA junction ye tena se na pay to enimbre 5 o'clock saso na takrade mo hwenye wo elembele enzema takwa all the way Fejai takrade or Fejai maize pod Ashanti region bomoden hwenye free Obuasi side hwenye free Konongo Nkoko and all that bomoden na bra ejusu kwamu Fitemu junction ejusu kwamu Fitemu junction saso ena central region yatenasi Cape Coast Green Hill saso na oba eye Aguna Swedru so a Swesbu Junction Road on C4C ayaresabia no ewo ho saso ena Aguna Odoben ayewo esikumo Odoben brakwa na peso yatenasi aye adwuma me ankasa de me free here me kotenase ewo Adenta SDA Junction till 5 p.m. wherever you are bomoden na bra na yenya abotre enhwehwe wo nipadua no fa wo nana fa wo ba fa wo busuan wo kunu wo yire
it should be a family where mumra there say oba na obeye wie na obekwa akoji weni anu akoji weni se akoji weni wie so na obebende na otwi ni ano ye wo ho a ye be share enti ye ma special package first 50 callers for numbers are a screen no enim no first 50 callers numbers no aye 050 00 40 328 and I said 331 050 00 40 328 and I said 331 offer ye be ma 40% discount 40% discount ye be ma special code that starting with C4C then the number no atwas so the number ne banko a obenya 40% discount on 05000 40 328. Michelle, Dr. Michael, could you share Martin C4C Homeopathic Hospital? On the coffee by the attendant kind of friend number no. The old boss, we any dear one more so crown of friend now. Or better amount water. You didn't comedy in the see her. The edu sono, ya cocoa, the aqua dear new ho. So more no, yes, was ya, no, yes, dear waha. But I will see a coho. Nanity tune ya bebo remo, I walk home prior so. Na fe yakwa koshenia koso mami nchia me ma minmu na ja menhia wo manka me de ni Mrs Kate o mane J obatam papa bia tese onfa ye ni agrokra grandma nyami hira papa ye ni so penifo te semo na munya brehwe ye dia na tese ye ni die kese ye da mo ase nyami hira papa bia wo bia nyami hira na neti wan so sa unem no so te ha enchia me de mo nyina kwasinsia na neti wa so chiao ene sister Sandy na neti wa so chiao owo Asante Dwaben ene wo Jennifer wo honye kuma ti edamo asempani ni nyina domanso menya oledi bi nso hye ho no so mfa mini agro ti me chiachia mu nyina baako de edu so de akwasi dwam na nso gina mpraye so na ese ene ye mpraye so market day na sa ye kwawo na sa ye Easter Monday eso mu nyom ho kra akwasi so te ye nka ye mu ache mu afihia pa